Salajengipun kula aturaken wateng terima tamu Cak Niman Yusid Poh Sang Kidul, Cak Bambang S Poh Sang Kidul, Cak Sol Tosen beserta Nyonya Tundu Suruh, Cak Sanur Sedarum. Monggo kerap tampil di panggung pagelaran didingane. Cak Niman Yusid cesarengan Cak Bambang es Cak Sol Tosen Nyonya Sol Tosen Cak Sanur saking Sedarum. Monggo mriki ngejejogetan Cak iringan Muhammad dan monggo mriki. Masalah senajan tiga porande nyabos tiga ratu juga beda anak dua benih alangan bula sokor pada toroknya rebeleja bila bula kasih Pagena sepura pagade tika tina bula bentika maleo di sampurna bulan nikole paling nyaman bulan rebe ya kang bulan rebe ale paling mapan wadena kur mapan ya kang wadina Cak Roni Wijaya nyari sengarang bule bentika pas toju pajengan tiga pon randeng iya kang ngabes tiga rakit juga ki ngode iya sayang banyak anak benih alangan bulan sokor pada noroknya rebeleja bila Pagena kuatina ka nyari aki selarang bula bentika maleo di sampurna are nonton
paing alek ke paling mapan Bulan Rebo ya kak kuadinan nyare senarang kabule benti kapas toju pajengan matur semadun lo aturakeun watang Cak Niman Jusit Poh Sangit Kidul Cak Bambang S Cak Soltosen beserta Nyonya Soltosen datangnya dari Tondosoro Cak Sanor Sedarum beserta Cak Selamet Peluncur Sumber Wetan yang telah sudah ditampil di panggung pagelaran.